amasengesho yose ni meza, amen, afite imbaraga imbere y'Imana. Iyo abayasenga basenga mu mwuka no mu kuri, atari imihango n'imigenzo, ariko amasengesho aherekejwe n'umuhigo, afite umwihariko, kuko uba uhaye Imana ikizamini. Imana yahabwa icyubahiro. Reka rero tumve ijambo ry'Imana. Tuzi yuko turi mu bihe byo gushaka Imana, ibihe by'amasengesho. Ni byiza gukomeza twigishwa ijambo ry'Imana ku bijyanye n'uburyo bwo gusenga n'amasengesho uko asengwa, kuko amasengesho ari mu buryo bwinshi. Muribuka Pawulo avuga ku byerekeye intwaro z'umukristo, Abefeso 6, bari ku murongo wa 10 kumanuka baza kuri 18. Mu ntwaro aravuga intwaro nyinshi, ijambo ry'Imana, kwizera n'ibindi. Hanyuma aravuga musengere mu mwuka, uburyo bwose bwo gusenga. Kuvuga ngo hari uburyo bwinshi. Hari amasengesho asanzwe, hari amasengesho afatanye no kwiyiriza, hari amasengesho yo gushima, hari amasengesho yo kwinginga. Amasengesho rero ari mu buryo bwinshi. Muri ibi rero turashaka Imana, kandi turazi ko Imana ari tubwira ngo mushake muzambona, nimushakisha imitima yanyu yose kandi mukashakana umwete muzambona. Rero uyu munsi turashaka kureba amasengesho y'uburyo bubiri. Reka bashire hariya umutwe w'ibyo tugira turebe. Hari amasengesho dusenga tugasaba Imana ibyo dusaba, ari n'amasengesho aherekejwe n'umuhigo. Biratandukanye. Hari amasengesho adafatanye n'umuhigo, ari n'amasengesho aherekejwe no guhiga. Mana nukora gutya nzakora gutya, nibyo bita amasengesho y'umuhigo. Biratandukanye. Uyu mutwe murawumva? Dufate urugero rwa Samson. Samson igihe bari bamaze kumunogora amaso, Abafilisitiya bari baramukoba, bicaye aho hantu h'imyidagaduro yabo. Hanyuma we ari hasi, baramukoresha azengurusha icyo bita mel, nk'ikintu gisya ingano, kubera imbaraga ze agasunika, ariko amaso barayamukuyemo, kuko yari yayishuye ibanga ry'imbaraga ze yuko ari umunaziri, nta musatsi wigeze wogoshwa. Hanyuma bakoresheje utwa Delila, izo nkuru murazizi, aramushuka. Hanyuma isengesho ya Samsoni niryo rya nyuma, kuko yahise apfa. Ni isengesho rikomeye ariko nta muhigo urimo. Reka dusome vuba. Nanze gukoresha ijambo ngo isengesho risanzwe, nta risanzwe. Isengesho ryose niba risengwa mu mukoro mukuri ntirisanzwe. Tusome Abacamanza 16:28. Nuko Samsoni atakambira Uwiteka aravuga ati, Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mpimbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Samsoni aherako afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu, arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe n'ukw'imoso gufata iyindi. Samsoni aravuga ati, mfane n'Abafilisitiya. Aritugatuga n'imbaraga ze zose, arazishikuza, inzu ridukira abo batware n'abantu bari barimo bose. Nuko abo Samsoni yiciye mu ipfa rye bari benshi, barutaga abo yishe mu minsi yose yo kubaho kwe. Amen. None ababyeyi baje n'abantu biwabo baje gufata umurambo we, umurongo kurikira. Nuko bene se nabo mu rugo rwa se bose baramanuka, bajyana umurambo we, barawuzamukana bawuhamba hagati y'Isora na Eshitawoli,
mu gituro aho se Manowa yahambwe. Samusoni yari amaze imyaka 20 ari umucamanza w'Abisirayeli. Amen. Amen. Murumva izo nkuru? Murabyumva? Abacamanza 16 ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 31. Aya ni amakuru benshi bazi kuko abwirizwa kenshi. Rero Samson yari umunaziri w'Imana, kandi umunaziri hari amategeko yagenga umunaziri ko adashobora kunywa ibisindisha, ko adakwiye kogosha umusatsi. Ayo namwe mu mategeko agenga umunaziri. Samson rero yavutse ari umunaziri w'Imana. Umunaziri ni inyegu y'Imana. Samson rero yaje gushukwa kuko Samson Abafilisitiya bari bamurwaye, kuko niwe yari amizero y'Abisirayeli. Kuko igihe cyose Abisirayeli bacumuraga ku Mana mu gihe cy'abacamanza, Imana yahagurutsaga umucamanza ngo batabare. Aho niwe uhagurutse wa mudamu Debora, aho niwe wahagurutse ba Gidiyoni. Igihe cyose rero Isirayeli yacumuraga ku Mana, Imana yabarekera mu maboko y'abanzi babo, bakabanesha, bakabashira mu bucakara. Samson rero nawe yahagurukijwe kugira ngo Isirayeli ive munsi y'ububata bw'Abafilisitiya. Imana imuha imbaraga zidasanzwe. Umwuka wera yamuzagaho akagira imbaraga, agafata intare akayishwanyaguza nk'ushwanyaguzwa agasimba gasanzwe, kubera imbaraga z'umwuka wera. Hanyuma rero amaze rero kumena ibanga ry'ubunaziri, none bamukuramo amaso. Aha rero baro baramukoba, bagize ibirori, bamuseka. Bo bari kuri etage hariya, hanyuma inkingi zifashe etage, we yari hasi ararasunika icyo bita mel, ni ikintu basunika gutya nyuma kigasya ingano, asengera isengesho. Mwaryumvise ngo Mana nibura iri rya nyuma unyumve, umpa imbaraga mfane n'Abafilisitiya. Imana iramumva, utangira kumera, imbaraga ziragaruka. Abafilisitiya ntago bazi ibyo yasenze, ntibazi n'ibyo birakoreka muri we, ko za mbaraga Imana yazimutije ubwa nyuma. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo unyumve Mana ubwa nyuma mfane n'izi ntakebwa. Imbaraga ziraza, afata inkingi za etage, aranyeganyeza nk'ufata uduti, byose bigwa hasi, bose barapfa n'abapfana nabo. Iryo ni isengesho. Mumvise ahiga? Oya, yari guhiga gute kandi ahita apfa? Yarasenze isengesho rikomeye cyane. Iryo ni isengesho rya nyuma rya Samson. Bivuga ngo rero nta na rimwe umuntu wamenye Imana ashobora kwiheba ngo Imana yanteye umugongo mu buryo nta kongera no gusenga. Nutegeza gutyo ni Satani ukubeshya. Nubwo waba uri mu rwobo rumeze guti, ukaba rugiyemo kubera ibyaha byawe, ukaba rugiyemo kubera amakosa wakoze, ntabwo biravuga ngo ntuwasenga. Ushobora gusenga, ushobora gusenga, Imana igakora ibitangaza. Haleluya. Dawidi yaravuze ngo iyaba ntari nkizera ko imbabazi z'Imana ziriho. Amen. Hanyuma hariho point de suspension, nta kindi yavuze, ariko tubyumva. Nari kubona narapfuye, kuvuga ngo ikimbeshaho nuko igihe cyose ngihumeka ndizera ko imbabazi z'Uwiteka zigihari. Imana ishimwe. Irero ni isengesho rero ridafite umuhigo. Umwami w'Ubuyuda Yehoshafati nawe yarasenze hamwe n'Abayuda bose batewe na coalition y'abami. Amahanga arishize hamwe ngo atere Ubuyuda ku ngoma ya Yehoshafati. Yehoshafati yari umwami w'umukiranutsi. Hanyuma akoranya Abayuda bose bajya mu ngoro y'Imana. Ari ingoro y'Imana barasenga. Reka tuvuge tuko basenze ariya ingoma za 2:20 nago turi busome hose. Nugira gusa mumve ko nta sengesho na rimwe riba iryoroshe.
umurongo wa mbere ugende nushaka ugere ku murongo wa 6. hanyuma y'ibyo abamowabu n'abamoni hamwe n'abamewunimu batera yoshafati bajya kumurwanya. Maze haza abantu babwira yoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Hasasoni-Tamari ariho Enigedi. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara, baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya, arasenga ati, Uwiteka Mana ya basogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawagutanga imbere. Amen. Amen. Isengesho rirakomeza, twumva uko risoza kuri 12. Uwo mu 12 13. Mana yacu, ntiwakwemera kubahana, nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Amen. 13. Nuko abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka, bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru. Amen. Kuri 15 mwumve ko Imana itashubije. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya w'umulewi wo muri bene Asafu, aho yari ari hagati mu iteraniro. Aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku ni ko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Amen. Amen. Murumva amasengesho ya Yehoshafati n'Abayuda mbere y'iyo danger, mbere y'icyo gitero cy'amahanga yashizwe hamwe kubarwanya. Usomye amasengesho yabo ayowe n'umwami Yehoshafati, ntabwo ari amasengesho afite umuhigo, ariko murumva ko Imana yashubije. Amen. Imana yarwanye mu ruhande rwabo. Dushobora kureba amasengesho menshi atari mu muhigo, ariko yasenzwe n'abantu koko bari determine gushaka Imana, yuko bamaramaje gushaka Imana batari mu mikino. Kuko hari abantu baba mu masengesho y'imikino, y'imihango. Amasengesho atari y'imihango n'amasengesho afashe ku mutima w'umuntu, Imana ikabona yuko icyo kintu arasengera gifite importance, gifite agaciro gakomeye, mu buryo yemera gufata umwanya, bibaye ngombwa akiyiriza cyangwa agakesha ijoro kugira ngo Imana imumve, Imana itabare, Imana isubize. Amen. Amasengesho adafite determination, amasengesho adafite kumaramaza, ni amasengesho dusengera ku meza dushimira kaunga, ayo ntabwo akeneye umaramaza. Amen. Amasengesho yo gushimira ko Imana yaguhaye akazi, ntabwo ari kumaramaza. N'amasengesho yishimwe. Amasengesho usenga ngo Imana ikurinde ninjoro abagizi ba nabi, ayo si amasengesho yo kumaramaza, kuko ntabwo bigusaba effort. Sibyo? Ari no yavuga avutura, hanyuma aganasinzira atavuze amen. Ayo rero n'amasengesho atakeneye kumaramaza. Amasengesho yo kumaramaza ni ikibazo ufite ko nta n'umwe yagikura imbere yawe atari Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Turabona Samson ari mu buzima bworoshye, ni imfungwa y'Abafilisitiya, intakebwa. Umunaziri w'Imana yafashwe n'intakebwa, baramutorturiye, bamugiriye toca, bamukuramo amaso,
bariho baramukoba, noneho banywa imivinyu yabo baseka basingiza Dagoni, imana y'Abafilisitiya. Samson mu mubabaro aravuga ati, mana irya nyuma unyumve, ntizi imbaraga mfane n'Abafilisitiya inakebwa. Imana ntabwo yavuze ngo warishe ubunaziri, warantesheje agaciro muri Abafilisitiya. Ntabwo ari ko Imana yakoze. Imana yaramwumvise, Imana imutiza imbaraga. Haleluya! Inkingi z'iyo nyubako arazivutura, etaje igwa hasi, apfana n'izo nakebwa. Mwabyumvise? Kuko ni amasengesho mubabaro. Ese uyu Hezekiya n'Abayuda bari mu mukino, batewe na coalition y'amahanga, batewe n'amahanga yashize hamwe ngo abarimbure. Niyo bita question de vie ou de mort. N'amasengesho akomeye. Mwumva Imana yarasubije. Rero amasengesho menshi rero y'abantu Imana ntabwo yasubiza. Kubera iki? Kuko Imana ibona ko ntabwo bamara amaje. Wabyumvise? Il y a pas d'intérêt. Barasenga gusa. Amen. Amen. Rero nushaka ko Imana uyibona, ukwiye kuva mu masengesho y'imihango n'imigenzo. Imana ikiye kubona ko muri wowe n'amasengesho ari déterminante, des prières déterminantes. Imana ikabona ko utena absolument, kuko Imana isubiza. Imana ikora mu mutima wawe ko witeze igisubizo. Amen. Haleluya. Niyo masengesho birivwe yo gutitiriza wa mupfakazi na mucamanza atatinyaga Imana, ntapfaga so n'abantu. Yarati tumaze gutiza ngo zaryari, urasenga umunsi umwe wa kabiri ngo ndabona ngo Imana izasubiza mivuyemo. Niye Imana usenga wowe? Ntabwo ari Imana aba basenze ba Samsoni, ntabwo ari Imana ba Yoshafati basenze. Iyo usomye amasengesho ya Yoshafati wumva ukuntu yavuze Imana, uraza kubona ko ntabwo turasenga nka ba Yoshafati. Wayumvise? Nugira umwanya uyasubire mu masengesho ya Yoshafati. Abami baka 10 uze gusoma wowe umve. Ese iyi niyo Mana nyisenga gutya koko? Reka dukomeze rero. Ayo namwe mu masengesho adaherekejwe n'umuhigo. Reka turire amasengesho y'umuhigo rero. Hanyuma turaza kumenya ese bitandukaniye he. Ese n'umuhigo gusa bitandukanya cyangwa? Amen. Reka dusome amasengesho ya Ana. Samuel wa mbere igice cya mbere umurongo wa 10-11. Amasengesho ya Ana muka Elikana. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umusha wawe. Ahubwo iryo jambo risubire mu gasengana agahinda. Umuntu asanga amira gute? Nitugosha abatwereka. Umuntu asanga amira gute? Araseka. Nagira gute? Araba haleluya. Niko bimeze. Nagura babara mu buryo usenga nka Ana. Yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo. Musurinye ahiga umuhigo. Urero niryo sengesho rya mbere muri isomo ryacu tushaka kureba uwasenze agahiga umuhigo. Nureba umubabaro w'umusha wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abo w'iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Amen. Yasenganye agahinda n'amarira kuko yari mu gisuzuguriro. Nta mwana yari afite, mukeba we yari afite, Perina yari afite abana, akajya amubabaza. Yari afite umubabaro. Narababwiye hano muri context y'icyo gihe kutabyara muri societe yari kibazo gikomeye. Noneho agenda imbere y'Imana, byose bajyaga mu nzu y'Imana ahantu yitwaga Shilo, bari bataragera Yerusalemu ngo kuko Yerusalemu yafashwe na Dawidi, sibyo? Yerusalemu Dawidi yambuye Abayebusi namwe mu moko y'Abanyakanani. Aha ni baragerayo barishi Shilo. Amen. Amen. Haleluya. Noneho arasenga n'umubabaro kugeza aho umutambyi Eli aramureba kubera uko arasenga atitiriza
abandi bakagenda we akaguma ariwe yasenga abwira Imana ngo numba umwana w'umuhungu nureba umujakazi wawe ukabwira imbabazi ukamuha umwana w'umuhungu nzamugutura namara gucuka nzamuzana mu ngoro yawe aba umunaziri wawe. Yasenze agerekaho n'umuhigo. Imana yari ukomeje gusoma yamuhaye Samueli, umuhanuzi Samueli, umucamanza wa nyuma mu Bisirayeli kandi umuhanuzi Samueli wo mu muryango wa Lewi. Haleluya, haleluya. Wo mu muryango wa Lewi mu rubyaro rwa Kora wa wundi yafatanyije na Badotani na Abiramu kugomeramo Mose. Abana be ntibakurikiye umwuka wa se w'ishyari wo gushaka kugirira ishyari abakozi Imana ngo arashaka imyamagaro yabo. Muvuge muti tansiyo, uzagume aho Imana yagushize, ntuzifuze imyamagaro y'abandi, uzahura n'ikibazo cy'abakora. Abana be ntago bakurikiye Kora. Nyuma mutubona yuko Samuel yabonetse kuko Imana irimbura Kora nabe Samuel ntiyari kuboneka, ariko Kora we yamanutse kuzimu areba n'abari abarebere bandi. Muvuge muti abarebozi barahari no mu Imana, abarebozi babaho. Amasengesho ya Ana yari amasengesho ya determination yo kumaramaza, ariko ageretseho n'umuhigo. Amen. Turebe undi nawe yasenze ashyiraho n'umuhigo. Imana ishimwe. Witwa Yabesi. Ingoma za mbere 4, 9, 10. Uyu nawe yashizeho, yasabye Imana ashyiraho umuhigo, yarahize. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Imana imuha ibyo yasabye. Hari point de suspension, hari ou du point. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Allez au point d'exclamation, la point de suspension. Nous voyons ngo yarakomeje arahiga. Mwabibise vuga ngo hariya atashizeho nuvuga ngo amasengesho arakomeza, kuko ngo yavuga ngo si tu me donnes nuko ari cyo nawe ari bukore. Kandi Imana ngo yaramushubije ibyo yasabye. Imana yamusubije ibyo yasabye. Haleluya. Yavukiye mu nyina yamutwise amubyara mu mubabaro. Amen. Alléluia. Dans la douleur. Yabesi rero abona yuko ibyo bishobora kuzaba inzitizi mu buzima bwe, ntiyagukirwe ayo mu buzima bw'umugisha. Haleluya. Yabesi nawe akomoka mu muryango wa Yuda. Hanyuma asenga Imana ngo imuhindurire amateka. Amen. Haleluya. Uwo muzigo yavukanye w'agahinda n'umubabaro, sibyo, ntuzamukurikirane ngo azabe mubabaro azabirage nabe, kuko mama we niyamuhishe yamubwiye ko nakubyaye nari mfite umubabaro, j'avais des douleurs. Vuga ngo ni ibintu n'umwana we byamugizeho ingaruka. Yabesi arabimenya, asenga Imana ngo nimukiza umubabaro. Ni wa wundi nyina yamubwiye ngo Imana ikagura imbago ze z'ubuzima bwe. Amen. Niyo bita enlargement. Amen. Enlarge my territory. Élargis mes limites.
simbe mu buzima bufunganye, mbe mu buzima bwagutse. Amen, haleluya. Umumugisha, sinzabe mu mubabaro, nubwo nawe uvukiyemo ntibizabe urwandiko. Haleluya. Mu ijambo rimwe ni isengesho ryo guhindurirwa amateka. Amen. Ngo Imana iramwumva kandi Imana iramusubiza. Nuvuga ngo Yabesi nawe yahize umuhigo, kuko hari andi magambo y'amasengesho akomeza atari hano. Amen. None we muri make, amasengesho adaherekejwe n'umuhigo n'amasengesho aherekezwa no guhiga kuyasenze bitandukaniye he? Biratandukanye cyane. Amasengesho afite umuhigo ari very powerful imbere y'Imana. Imana yita amasengesho a challenging Imana. Mwabyumvise? Na amasengesho a defia Imana. Na amasengesho umva n'umuhigo. Na amasengesho Imana ifata seriously. Nuko na yandi Imana yubaha twabibonye. Amen. Twabonye Samson yarasenze, nta muhigo yashize ariko Imana yaramushubije. Twabonye Bayoshafati n'Abayuda barasenze, Imana irabatabara. Amen. Ariko ayo masengesho y'umuhigo ya Ana n'uyu Yabesi na amasengesho afite umwihariko. Kubera iki? Kubera warning Imana itanga ku byo guhiga. Dusome Umubwiriza 4:5. Imana itanga warning. Imana itanga imburi, iraburira abantu ntibazihutire guhiga. Tubaza kubona impamvu. Soma. Guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Ntugakundire akanwa kawe gucumuza umubiri wawe, kandi ntukavugire imbere ya marayika uti narafuditse. 3:4. Nuhigira Imana umuhigo ntugatinde kuwuhigura, kuko itanezererwa abapfapfa. Ujye uhigura icyo wahize. Guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Amen. Amen. Murumva amagambo? Murayumva? Muge muti twayumvise. Guhiga Imana ivuga ngo mubyitondere. Amen. Guhiga mubyitondegere n'uhiga imbere y'Imana, kuko uzashirwaho icyaha gikomeye. Kuko Imana ntizabura kuroleva defi. Imana nta wayichallenginga ngo ayishobore. Nuchallenging Imana ngo ati Imana nunkorera ibi nzakora ibi, Imana yo nishobora kwemera ko iherana challenge y'umuntu. Imana izakora, ariko Imana ifite ikibazo kuko abantu bashobora kugwa mu cyaha gikomeye, kandi Imana yakoze ibyo bahize, Imana ikabikora. Murazi impamvu? Abereza abantu bakera mu bice byose byo kwisi, abantu bakera ni ryari? Kera ni kuvuga ngo ibihe bitwa byiterambere bitaraza, ibyo bita le modernisme muri Occident, ngo ibihe byiterambere n'ibiki byose, aho indangagaciro ziba ku bintu bifatika. Indangagaciro zindi zarangaga abakera ntizingore kubaho, kirazira ikavaho. Murabyumva? Amen. Niyo societe turimo abari ku isi none. Kiriya gihe cya kera ukagenda nyuma kugira ngo bagecha Abrahamu n'iki byose, mu mahanga yose, muri za civilisation zose, hari ikintu bitaga le respect de la parole donnée. Ngo ijambo uzavuga ukwiye kurikomeraho. Batozaga umwana akiri muto kutazigera anyuranya n'icyo yiyemeje. Nibyo cyita mu Gifaransa serment, prêter serment. Abrahamu amaze gusaza, amaze kugira imyaka myinshi, noneho atekereza kumukazana. Uvuga ngo ashakire umugore umwana we Isaka.
ahamagara umubagara we ubakuriye bose kandi umwizerwa. Mwabyumvise? Aburahamu yari yicaye, hari umuhango wari uhari, aramubwira ngo mets ta main sur ma cuisse. Fata ukuboko kwawe umugaragu we mukuru, shyira ikiganza cyawe hano, rahira mbere w'Iteka utazigera ushakira umwana wanjye Isaka umugore w'Abanyakanani, ko akwiye kuzashaka aho naturutse. Haleluya. Uko niko yagiye kuzana Rebeka. Yaramubwiye ngo rahira. Ni ukuvuga ngo abantu ba kera indahiro mu Gifaransa serment cyari kirazira kwirenga. Kwiye mpamvu amasosiyete ya kera bari abantu bazi yuko ubuzima bw'abantu ku isi bugengwa n'Imana. Abatari bazi Imana nzima bari bafite les dieux, gods, yuko nindenga Imana zizabimpora. Mwabyumvise? Abazi Imana nka Aburahamu ntibashobora kurenga umuhigo. Nahiga ngo azakora iki imbere y'Imana azagikora, kuko serment cyari ikintu kirazira kwirenga. No mu zindi civilisation, mu yandi moko, mu bandi bantu, mu bindi bice by'isi batari bazi Imana nzima, bafite Imana mu bwinshi, les dieux, inyuguti ntoya cyangwa gods, inyuguti ntoya, nabo bari bazi ko nibarenga kuri serment, ku ndahiro, ku muhigo, Imana zizayibahora. Bubatse muri bo rero kubaha ikibava mu kanwa, na niyo mpamvu rero bashoboraga gusenga bagahiga, kandi Imana yamara gusubiza ibyo basengeye bagahigura. Ntago byari bigoye. Haleluya. Iyo abantu bashaka kunywana, gukora alliance mu bintu by'imihango bakoraga, hariho na serment, indahiro, bakeshanja intwaro ngo abanzi banjye bazaba abanzi bawe, uza gutera nijyaza abateye zatabara. Hari amagambo bavugaga bagashinga nibuye aho, noneho bakarivugiraho amagambo menshi. Hari amapoe menshi agera nko kuri 7, nafite umwanya wo kuvuga ukuntu bakoraga alliance. Babitaga ngo berit, ni ukuvuga ngo guca isezerano, couper l'alliance. Ni ukuvuga ngo bazanaga n'igitambo bakagica hagati, berekana yuko bagize alliance idakuka. Hanyuma mu magambo bavuga ngo jewe nk'urubyaro rwanjye, amen, nituzatatira iki gihango, ibitwara yiye hano, nindamuka mbirenze Imana zizabimpore. Nimba tarabasenga Imana nzima cyangwa abasenga Imana nzima mu isano rya kera, nindamuka ntatiye iri sezerano Imana izabimpore. Ntabwo bashoboraga kurenga kuri iyo ndahiro uko byagenda kose. Iyo cya le respect de la parole donnée, na nibyo binjize mu mategeko muri droit, bavuga ngo les conventions, ngo abantu basezeranye. Amen. Haleluya. Babita mu kilatini pacte sunt servanda, biri no mu mategeko mpuzamahanga, bihuza ibihugu, ariko ntabwo bikurikizwa haba mu bantu no mu bihugu, barabirenga. Les conventions légalement formées, ngo amasezerano akozwe mu buryo bw'ayo mategeko. Amen. Haleluya. Tiennent le lieu de loi pour ceux qui les ont formés, ngo ababera itegeko abayakoze, bagahita bagereka ngo et doivent être exécutés de bonne foi, ngo bakwiye kubishyiramo ukuri mu byo bavuze nta buriganya. Ibi biva rero mu mizi, biva muri zo ndahiro, muri zo serment. None Imana rero uko ibihe byagiye bigenda, abantu bagiye bahinduka abandi mu buryo rero ibyo umuntu avuga nta buremera biha. Uyu munsi n'abantu bake bashobora gusenga amasengesho
bakagerekaho n'umuhigo. It's very dangerous. Kuko abantu ntabwo ni baki cyane bashobora guhigura umuhigo. Kuko Imana iyo ibibwiye, Mana nukora ibi nzakora ibi, Imana irumva kandi izabikora. Ikibazo kuri wowe, ese uzahigura umuhigo wowe? Cyo kibazo. Niyo mpamvu batubwiye handi ya rero kumubwiriza 5, 3, 4 kadusubiremo kandi ngo ntukihutire guhiga. Nuhigira Imana umuhigo ntugatinde kuwuhigura, kuko itanezererwa abapfapfa. Ujye uhigura icyo wahize. Guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Amen. Kuko byagukururira umuvumo, ibibazo. Ariko si ukuvuga ko Imana idashaka yuko umuntu yiyemeje ashobora gusenga bikurikije uburemere agashiraho n'umuhigo. Ariko ikibazo nuko turi muri za generation zidashobora gusoza ibyo byavuze. Les gens prennent à la légère amagambo. Mwabyumvise? Mwumvise problème? Hari force generation z'ubu zidafite imbaraga zo kuhagarara ukamaramaza ukemera icyo byagusaba cyose, icyo wahigiye Imana ukagihigura, icyo wemereye umuntu ukagikora. Le respect de la parole donnée, icyo ni ikintu, ni valeur ibura mu bantu b'iki gihe. Ibyo rero bigira ingaruka no mu mibanire y'abantu n'Imana. Niyo mpamvu aya magambo muyatekerezeho. Nashaka kurangiza rero, amasengesho ari mu buryo bwinshi, ariko mu masengesho hariho n'isengesho ry'umuhigo. Twabonye Ana, nimwibaze Ana yacanije Imana n'umwana w'umuhungu, yari ingumba. Imana yamuhaye Samuel. Nimwibaze iyo imuha Samuel ntamutange, kuko birumvikana amubonye amunyotewe, sibyo? Kandi yavuze ngo nimara kumushuza ndahita mujyana, sinongera kumurekipera. Niko yabikoze. Nimwibaze iyo amubona nyuma agahindura, ntamujyane ishiro, ntamujyane mu nzu y'Imana ngo amushikize Eli umutambyi, byari kuba ikibazo. Nimwibaze uriya Yabesi, nuko batavuga umuhigo yahize, ariko isengesho uko rikurikirana yarahize. Iyo rero ibyo yahigiye Imana, Imana yari kumukorera biriya, ko biravuze ngo ibyo yasabye Imana yarabimukoreye. Iyo rero we atajya guhigura ibyo yahigiye, byari kuba ikibazo. None uyu munsi rero muri ibihe turijya mu masengesho, na niyo mpamvu dufata umwanya wo kubigisha ibyerekeye amasengesho n'uburyo bwayo n'ingaruka afite. Amasengesho yose afite imbaraga imbere y'Imana iyo asenzwe mu mwuka no mu kuri, kandi umuntu koko atari imihango amaramaje. Twabibonye. Haleluya. Twabonye Samson nta muhigo, yarasenze, Imana yamusubije. Haleluya. Apfana na kibwa, Imana imuha imbaraga. Twabonye Yoshafati n'abayuda batewe n'amahanga yishize hamwe, baratabaza Imana, Imana yarabashubije, ariko ntabwo bashizeho umuhigo. Ariko twabonye mu ngero nyinshi za Bibiliya, twabonye abantu babiri. Twabonye Ana yarasenze afite agahinda, ababara n'amarira, asaba Imana imuha umwana w'umuhungu. Imana yaramumuhaye kuko yashizeho n'umuhigo, kandi Imana ishimwe yarawuhiguye. Hanyuma Samuel aba umukozi w'Imana. Turabona nuriya Yabesi nawe yarasenze kandi yarahiguye. None rero amasengesho y'umuhigo umwihariko wayo na yahe? Amasengesho y'umuhigo ni amasengesho ari very powerful, ni amasengesho y'imbaraga, kuko ubu challenges Imana, kuko ubu yibwiye ngo nukora ibi, kandi Imana ntishobora na rimwe kugwa mu mwenda w'umuntu. Haleluya. Imana nta muntu n'umwe iri mu mwenda, nta n'umuntu n'umwe izajya mu mwenda. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Rero ntabwo wabwira Imana nunkora ibi nibi uri serious nka Ana, hanyuma nanjye nzakora ibi, ngo Imana ureke kwibona ikora. Ariko ikibazo ni iki? Ese uzahigura wowe? Cyane cyane ko turi mu bihe aho generation z'ubu ntabwo ziha uburemere amagambo ava mu kanwa.
kuko hariya twasomye umubwiriza 5:3 sibyo, iriya usomye hariya hose nibyerekeye amagambo, ngo nujya imbere y'Imana ntihutire kuvuga ibigambo, ngo banzuce uceceke, ko ngo magambo menshi hari ubupfafa, kuko no guhiga uvuga amagambo. Rero ukwiye kuyatandukanya n'andi magambo uvuga. Nibyo rero baratubwira hariya. Rero ubwira Imana iki wowe? Ese ibyo uyibwira urabyibuka ibyo wavuze? Ese uribuka ibyo wabwiye Imana mu masengesho y'iminsi 3 twakoze? Mu masengesho y'iminsi 5 uracyayibuka wowe? Wayibwiye iki? Niyo mpamvu batubwira inama ngo nujya imbere y'Imana ntihutire kuvuga amagambo, banza utuze upime ibyo ushaka kuvuga, kuko ngo Imana nikunda abapfafa. None rero bene data, muri aya masengesho turategura icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 4 ko tuzagenda tuva mu bwiza tujya mu bundi, tuzagenda twinjira mu masengesho mu buryo buhambaye. Birashoboka ko abantu bashobora gusenga bagahiga. Nashaka kubaha gusa warning. Amen. Na masengesho y'imbaraga, Imana yafata seriously, Imana yaha agaciro, kuko wayicaringinze. Tu défies Dieu. Nukora ibi nzakora ibi, Imana ntizareka kubikora. Je vous assure, Imana ntizareka kubikora. Hallelujah. Ariko ikibazo niki, ese wowe uzahigura? Nimara gusubiza ni hagati yawe nayo. Ese ufite imbaraga nk'iz'abantu bakera batakinishaga amagambo, batakinishaga indahiro, batakinishaga serment? Kuko serment synonyme yayo ni vœu. Vœu n'umuhigo, cyo kimwe na serment, prêter serment. Hallelujah. Ndeme imbere y'Imana igihe uzagira ibyago, mu gihe nkiriho nzaseruka. Wabyumvise? Iyo ni serment, n'umuhigo, n'indahiro. None se ibyo abantu barahira, ibyo abantu bemera, niko babikora? C'est ça le problème. Nuko turi mu gihe cy'ubuntu tutabona ibihano by'Imana bitugwaho ako kanya, kubera ko amaraso ya Yesu atwikiriye ikirere cyose, akaguma avuga ngo data babarire ibaze icyo bakora. Turi muri periode de grâce. Amaraso ya Yesu avuga ibyiza kurusha Abeli. Nta ubundi twari kugira ibyago ku magambo yose twakinishije imbere y'Imana. Ndashoje rero mbabwira ngo amasengesho yose ni meza. Amen. Afite imbaraga imbere y'Imana iyo abayasenga basenga mu mwuka no mu kuri, atari imihango n'imigenzo. Ariko amasengesho aherekejwe n'umuhigo afite umwihariko, kuko uba uhaye Imana ikizamini, ubucarengiza Imana, ubudefiye Imana. Kandi Imana ishobora kuba defiye n'ibishoboka. Imana iza gusubiza. Ikibazo rero wowe ni gusubiza. Ufite imbaraga, force spirituelle, morale, imbaraga z'imbere mu muntu w'imbere zavuga ngo ndahiguye umuhigo. Imana ukayisaba. Dufate urugero, Imana numa akazi kameze gutya n'urugero mbahaye, sibyo? Umushahara wa mbere nzawuguha n'urugero, nzawushira murimo wawe. Ni bangahe nibamara kuhembwa batabanza kureba ibibazo bafite, hanyuma akababana make, kuko hari amafaranga n'ibibazo bitabiza. None akavuga ati yewe ntago byakunda, tugahita tuvuga ya mvugo y'ubupagani ngo n'Imana irayibona, iragahera, ntabyibona, irakwishuza, kuko warahize. Rero wumva yuko ashobora kuba afite umutima nk'uwo abantu bakera, adakinisha amagambo avuga, abwira Imana cyangwa abwira abandi bantu nkawe, aho ayo magambo amwangaja, kuko serment ni engagement personnel. Lorsque tu fais un vœu, tu engages ta personne. Lorsque tu prêtes serment, tu engages ta personne. Iyo utanze indahiro, iyo uhize, uba wowe ubwawe uri muri iyo ndahiro, uri muri uwo muhigo. Ukwiye guhigura n'Imana uruhande rwayo yarukoze, naho ubundi uzagira ikibazo. Tugere twinjiye mu masengesho adasanzwe, aho bazaboneka n'abantu bazahiga. Muvuge muti attention, il faut réfléchir par 2 fois. Ukwiye gute?
tekereza, ari powerful. Amen. N'amasengesho afite imbaraga kuko ubucane ngizima Imana, ariko se nimara kubikora kuko genda bizi izabikora, wowe se uko uzahigura? C'est pas facile. Ayo masengesho mwayatandukanije. Amen. Hari abantu babwira Imana ndetse n'abapagani batazi Imana ngo ngiye ku rugamba, ningaruka amahoro nzakora ibi. Dufite ubuhamya n'abantu batazi Imana, ariko umutemo akabaze ko Imana iriho, ngo ngiye ku rugamba, uwo n'umusirikare, ningaruka amahoro nzakora ibi. Amasasu akanyuraha, agakubita w'inyuma, agakubita uruhande, agakomeza akarangiza urugamba, akagaruka nta n'urusasu rwamukozeho. Hanyuma intambara irambwiye, ngaho za Mitsigi, ngaho mu kabare, ngaho tuba dufite abantu bavuze bati, ndaravuze ningaruka ku rugamba amahoro nzahita ngukorera. Turafite témoignage. Hanyuma mu nyuma Imana imugira ubuntu, akagura amahoro, akazavuga ko aje gukizwa kuko nibyo yabwiye Imana ku rugamba. Ngo ariko Imana imubabarire, ntago yigeze ahita asoza ahigura umuhigo ngo noneho yiha Imana, ahubwo yahise yinjira rero mu kwinezeza, mu kwihapore n'inshuti ze n'imiryango, noneho ikomereza ubuzima. Ariko Imana yaramwumvise kandi Imana yaramurinze, Imana yaramurokoye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nuko rero turarangije bavandimwe, tuzaguma twiga ijambo rijyanye n'ukuntu dukwiye gukoresha umwanya wacu w'amasengesho. Amen. Mu buryo dusenga uko Imana ishaka. Haleluya. Kuko Imana irashaka gukora ibintu bikomeye cyane. Irashaka d'abord du prepare tube serious. Amen. Tube seriye nk'abantu bakera bubaha ijambo bavuze. Amen. Hanyuma Imana Bibiliya bivuga ngo hamwe n'umwizerwa ngo yireka ko ari umwizerwa, ngo ariko kubapfapfa ibafata nk'abapfapfa. Rero twe tugiye kuva mu bapfapfa, abantu Imana ibona ko turi serious, abantu Imana ivuga ngo murabize abizerwa, kuko turasenga Imana nzima, ntabwo dusenga Imana ihigwamana. Rero ibyo tuyibwira irabyumva. Tugiye rero kwitonda ibyo tubwira Imana muri bihe by'amasengesho, kuko Imana nta kabuza amasengesho irayumva kandi izayasubiza. Amen. Yaba ariya atarimo umuhigo, yaba ayarekejwe n'umuhigo. Akaduhaguruke. Imana ishimwe. Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, turi mu bihe bidasanzwe byo gushaka mu maso hawe. Na kare muri ibihe abatagushaka batari hafi yawe bazata umutwe, kubera ko mu isi yose ibigenda biba, amakuru avugwa ntabwo ari meza. Uhereye iburasirazuba akagera iburengerazuba, ukava ikasikazi n'ikusi, amakuru yose nashingura umutima. Mu isi nta nkuru y'ibyiringiro ihari, niyo mpamvu hari ukwiheba kwishi. None Mwami turagushimira ku bantu bariho barabona yuko nta handi hari ubuhungiro atari kuri wowe Mana, ko nta handi bashobora kuba en sécurité atari muri presence y'Imana. Urakoze rero Mwami, twigisha ukuntu Mwami watubona nk'abizerwa atari abapfapfa, kugira ngo amasengesho yacu ntabe harimo ubupfapfa, ariko dusenga amasengesho wowe urondora imitima, ubone koko ibyo tuvuga ari by'ukuri biri mu mitima yacu. Ugwize ubwoko bwawe, ubugwiriza ibyishimo mu izina rya Yesu. Amen. Ubone bw'Umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen.